karamna semgadagi haiba hiram asigi matangdani aduga ngasigi hiram asiga mari leinana khana nainanabagi damakta hauzik aikoigi studio da lengsin biriba sina aikoigi oja dina oinam social activist ni ahanba maktada oja dina bo ngasigi aikoigi radio lokta ki studio sida taram nokchari oja thagasur aduga ngasigi mayamda thauramasi hautrinaida khanganjaba amana ngasigi live discussion program asi live oina sandokjabani YouTube ta Facebook ta live oina thajabani aduga radio gi khutang da sodum tabiba phangani loina na thauramasi da saruk yabi ningba ngasigi thamjari ba hiram apikpa senphamna sobo senthok lambi ama karamna ohengadagi hairiba hiram asigi matangda ngasigi guest oja dina oinamna aikoigi studio da lengsin biding ai manung asida ojadagi khangbining ba hiram asiga mari leinaba kari tawba yai apikpa senphamna kari hogdokpa yai kari tawba yai kari sinba yai haibagi adugumba tananing ba khangbining ba hangbin ba sing ojana lengsin biding ai sida hangbina ba ningsing jari thamjari ba phone number 8132880336 hairiba number sini number sida thauramasi sathajari manung do call to biraklaga ojadagi khangbining ba hiram siga mari leinaba wafam sing khangbina ba ningsing jari ado ahanba oja ahanba laksaning sing asi thamjari ba hiram sel isang dana haidi leijari ba apikpa senpham kharana matau karamna kogi senthok lambi achoba senthok lambi matau karamna semba yagadagi haibasigi wow do goina swaisida kitang ahanba oina kogi mayamna general concept haidi miyamna khanaba se kogi sel thokpase sel paibase or kogi paisa tanbase sel yam changi kaina sel yaudragadi kano paisa tanba yade kaina khanaba amkhak lei hoi ado aina sahi ahum mari gi sahi mari manga haibtar 2015 side ge aina hojarapne sahi nipan mapan matam sida aina isana ikhutmangna thabak si tawr akanda khangjaba khara aina experience aigi experience ta leijaba se sel changbasida hai sel tanbasida sel thohan basida khoigi khwaidagi maru se sel oiram dabdo masai wakhal loksing madugi technical knowledge then mari lainaba mi sing haidar adugumba expert ki knowledge gumba then marketing gi or darkar leba knowledge sing do leragadi sel changaga hekta paisa tan gani habna te sel changjang rasu ya haina aina thengna jar mi gi wari targa nabda haidar ada kari lege habdi horen khara sang adum makal ge adum naina rase adu aina han bada thamjani se mayam generally khanna bada aigi ima ipa na adu thamam dabni na aigi property leram dabni na aduna aigi pesa pai bangam dreni or ai nungai ba punsi ma hing bangam dreni haibuna singba se ngasi dagi di lauthok ina rasi haibu wakalon de na han makal thamjani oi ngasi khana naina na bugidum ga thamjar hiram si am nungai ba mayam na su yamna interest oigeda ba adugumba topic ni thauramasi lemna manghan biganu thauramasi soidana maki mapung fana tabiyo loina thauramasi saruk yabiro thamjariba phone number 8132880336 hariba number asini number asida call to biraklaga radio marup singna khangbiningba hangbiningba wafam sing hangbina baning sing jari adu waja laksaning se koi shell ichang changdana tawba yaba thabak haibasida aikoina swaida koi laminariba community aikoina dum ngamba changda hai tarene kari thabak no hojik samlapam tang hanbasida haipetang ningsing bi example one pirakanda aikogi mayamna aikogi ai samana tawdo haijara vermi compost tawse hoi and vermi compost mayamna aikogi lambi daga tar leiba aikogi kanadre na khanba akoi santi gumba sina aikogi earthworm species samakak lei ko adu pijara kanda mana dum khoji magi kano makis asine ba vermi compost ais aduna saigi mayam na kana drain hariba irai laina phangba pochina somda yolakpa matam dadi vermi compost kg da 30-40 rupees for market ta leire ado ai khoina ga yon mada 20 to some admine ge 20 ge average ta yolakpa matam da saigi lambi da mangna leiriba or sam san loiba kharana di santhi lauthok pi ro na sai mingon da wanomi ai na thengna jam da ado di ngasai ge 20 rupees per kg da yoli potu sel chang de bida example moina adu taw yai or another atopa khara da nanga sai ge ai khoi ge ngasi mak radio loktak ta lak bu so akoi bida ai lambi da ujarak pose ngasai ge yum ge akoi bida kana da ban nongba lei akoi ge kari haba yeng daw gumba then adu da pelak tra da na akoi ge sambal lei segment box thara ga ka aga design taw da na lei ba adu hari ba imung du gi mioi du na di
kaitheldagi awathabi laigani then kano saigi pochai magi kano to usi laigani aduna adwagi manaktu da saigi laigi mafun do thara kanda pothok tuna machel achowa ma woiba yaba ado aigi hoje aigi complex ta haidar aigi yumgi kano da anggur pambi tara manga khthai tara manga se mafam se phut chama kunthra manga then phut tarit mukpak pa haidar adugi area do da makha da vermi compost tawjare then mayai duna black ginger tharaga mathakta khogi anggur se chalan bane ado laksari ba ngasi gi numisi gi marak haidar ngarang se khogi kano se anggur ki masa sing tikae ado lising amaga cham yankai mu lising amaga chamga yankai ado maina lehowe aduga hayeng adi 1/3 ne ahum thokwi amakhak tadani ko aduga hayeng sigam ka tawgani aduna punna adumana 3000 gi plus ta masa si hadi char se thokadaba aduna mayamna market da dum tabiri basing na sudum khangbiramuni angur charam da lupa cham yankai ga cham marfu 100 plus ta dum akoi market da dum phangbi ba ko adu aina 50 khaktan tharaga su 3000 sapling si orkanda kya le adu 50 do harga di 1,50,000 around later ne adu 50,000 to so again soiba or aina khangna chana ba pito bogi free da chat kra harga su at least 1 lakh rupees til lai de adu gi amount si krai dil lai ga da aina angur char do only 25-50 adagi range da haidar lai gi bane one time thakre 3 years ki mamang 4 years mamang da aina tawgi ba aina crop harvest to si 2 times kumbo wai 3 times kumbo wai adu 2 years ta lakh lom the lakh pagi with the investment of only like 500 rupees to na sahi ani gi matung da di without much effort kamta yamna kanna hona da bitha adu la e adai for example hoji aina hoji wari saring ai da ai gi vermi compost ki kano do paisa thoi adu da thabak leptri hoi makha ta question adum lakchage aduga marak sida public line dagi call amakak lae si mutang lokachi ocha hoi hello good morning call to birakliba kana obirabano sir jai khagay uksida si chubala sum khamung samna kaina tol mu ko mati bitingen go komno na kurum de oji odana su takti re hoi hai ba angur pambi hanna chi mato pato po mam sai re sai yam luri de che koi praja sing chi sang hai gi industry shemud lai market chini yam luri che ado sir I know ji angur si puthok che re ado angur si puthok che angur sai ka de market to de si praja antana khangna de sir hoi asigumna sir ai isham kishu ai hoji ai farm sida ai champra farm bi kha ai plant to jari tali bi sai sida gi dei mapan cha ba hore ye sia dai dei machi product puthok pa ngam jar ga ni sir no yar ga di sigum market si chu khatang ko go jana tapi yo habisi ma han de ga ni chuma sir ko yi manipur lai ba praja khring ma lomi ngak tani lomi oi bani na sing mai sing si ram darka we hoi matau kramna ko pambi ma hol laga pambi sing darka oi bani na sing je ko yi logam ko pam ji turen maru pan su leite en matau kramna ko ma hari ba pambi sing chi ba pung phan bang ngam ga dage ba pung phan na ba lambi odana khangbi ba le ga di adi sing chi koina sinang lu sing ji kamain to ga sing ji marang kaina phangam ga de habi matang sida yang kitang ela be to na no lu sai hoi tamina si dudi moja dagi moja han bagi wang si koi marketing gi matang si ni posi thajalu ga su kadai de yon ga ne habi khang da bagi soi matang si kitang thambi osa hoi yam nungai che wahang simak adum yam toy na khoi da hang ba hai da for example kai noma khoi na sima taw si kho se have kan marketing gi hangphom to e maram di yon phom lai traga di market to lai traga di kamaina pot tawri pot tu gi mahi chaga da ga aduga market ki di na hangiba ayam basina kai daw ga na thabak taw da bo ba hadi basically thabak tu torokanda saigi pothok tu yon na bagi mai effort ama thada bagi oi da ayam mana hadi preoccupied oi ba haida aki bam lai jaba haida tawdring ta gi adum ki raga lai ba to aina tawraga ti adum saigi adum tholakani lambi su or aina thamjani se yamna arrival loan da ngasigi malem sida
Manipur to Malem Gisharu Amanico, Manipur da, we get anywhere. Yon Basita was a Miriam Kagane Igi lecture de high. Otherwise, Napi Yon Basile, the gay Kano Akwegi Pata how the plastics Yon Basilin, bottles in Sapkaira factory, the Tabi, recycled Tobico. Aduna, Sagi, Canada Yoli or Kanaga work to when I have him the Kanoa, Kitan Mapantola Poico. For example, in Napi Yoli Haido, Napi, Loktaki, Pundi, say, Labima. Do collection to Kanda was 5 rupees per kg. The gap to Yoli. Kadai Yoli, Kamani Yoli have a Dumadi Darkale. And some Prat Harga, Angur Targa Yum the Leragadi. It handle Leragadi, Kandagadi, market to late. Otherwise, I know as I had was Anahambira for the Igi Angurgi example to the Hybida, the example when Igi Kanato experience to them Hajarage. Mamang the Igi Angurse, Palakumatam, the Angangshin, the more the 100 rupees per kg, the more the pay. Aduga Aina social media da 150 rupees ta home delivery da phangani haidana khoina kitang kanoda Facebook da thagat pesta mayamna adum demand toropada moina aingondagi 100 rupees ta lawraga moina home delivery haido phone call ga toropukan na mafam jidang gari masam thorochakan 50 rupees per kg ki kanosi surplus kanosi moida margin si lairane aduga yon basu yam nungai ba kaithen da phamaga customer lai labde or natraga na sim da pubigo korpio lau korpai na da yam targeted koi customer haidi yam na specific way ba kanom da chala kan yam nungai na ijat su laina then market to the 300 ki average da angur si phangma matam ado ai gi organic nei mapan dagi post posalaba chemical ya bosu natre dona ai gi khangbi ba ai bu aina tori ba thabak du khangbi ba mayam duna khaktang laiba kanda ai si supplying ngam haude adi yam kom na tawra Facebook dang asi thagale aduga nongala kanda nomni duda dum adugi kana si loi kare aduna sigi pot se aina thamjani na marketing gi se hojik wajana sai hangbira pu da sai gi awaba man lai hai rabani na radio loktak se khoi sinar se hadi radio loktak ta pau pibi ro radio loktak na khoi da hai bira kan madugi chen ecosystem ma khoi already se na hojina champra phangda ma phangde no wan ko na ringa da som na champra yon ba si train le mamang da so khoi gi khamesin ba khoi gi som na phangda kan som na khamesin ba yon si ten hai do the adugi ecosystem sembagidi we have to take some initiative me karana adu aina radio loktak na community gi mayam gi connection connectivity gi kanom lai na sinbi ro marketing he war have do radio loktak ta ba bi ra or maybe I khoi jasum phawi ba adu masai waja ising gi matang ising gi Manipur se 12 months ki manung da 8 months nong tabalam ne tropical region aduga ngasai nong tana khoi ising phangde na complain to sing aidi aina haji nong tar gi maton da pot hau da mi duna kanga kan da thage ha se for example ngasai gi irrigation gi se yam to na su palle ada aina handak da su mayam na pump set pi yo hai ada aina pump set na de mindset hana logi se because ngasai pukri ma panda ising leira ba yum du gi pukri ma lai jori ba pukri du gi ma pan da karimbok tha draga kachen da thoga na sa maroi lai hadi irrigation gi pam gi darkar na te to aina haijan ni na ai khoi basic yum gi akoi bada or ai khoi na lai ba mapam sing da khoi gi pot chai tha bagi agriculture or horticulture gi sigi habit chema culture jema lakring ai di ai khoi na sai gi apa ko mayam da to ru bagi mathau lai tri ra an lai ti habit na te adu hana change to ru di makha da na adu gi kanu sil lai jani and then adu gi thabak tu gi wa na di government na initiative kya mu lobi ram ni achok ba kanu gi aina hajar ringina sai irrigation se karam mafam da darkar lai har kan da ising sungphang phang da mafam da khoi gi machinery gi mechanism ma khoi gi ka ha technology gi oi ba adugum investment gi sang ba otherwise water harvesting haidana akhoi ising la kuma tam da kitang harvest to bi ba gi kanam sem bi ba jan karam ba season da kari thaga da ge ha ba sima khoi na khang bi ba aduga ising gi awa ba se suna lai da mafam sing se amtang hawmin se akhoi practically hawmin se aduga isagi darkar leire haidana isingi awaba kanu leire harba leire gasu adu su dum pau pau biro madada alternative ma khuna tawba ya bagi ising leitraga su tawba ya ba thaba yes isingi sungwang phang roi na haiba kon dudana khoi na kari tawba ya bagi or
labuk lamhangi pak chawra basigi di aina ngasi solution piba ngamoy adu solution piba ngamase work culture ge ma khoi samina raga hodong mina se at least khoi ge sengmai jinda or ngachai sigi khoi ge uchiwa da mayang imphal da or samuro khoi ge kano sida samuro yon bom thokti ai ge wakal ai je swai gi ising gi yamna marang kai mafam ne swai gi ising marang kai mafam sida work culture se hodong mina kanda yum ge akoi bada ngasai gi thaba ya ba adu samuro ge harga aina toina panjare ji kai no da mongsang da khoi ge ai tim loina ba ma aduna 20-30 feet sang ba 30 mu pa kum pham sida no ma ge lupa samnga se 500 rupees ma thoe ba aina ta hon ba adu som da somai sengma jin uchiwa or any other manipur gi khoi gi suburb area da rural area da lei ba ma pham sing da di ka mu thok pa ya ge du u bani na ai di sa lambi jab kana lakh ma mu u da ai nga sai 130 sang ba 7 feet pa bu da sahim da 7-8 lakhs 10 lakhs ki ai kana si outcome lay adu ta di sai gi mayam si yam sauna lay hai dar irrigation gi se khoi tanra si tawin se but let's think about the work culture first work culture chan sai da khoi mayam ta dan lay ba khoi wakal da pangsa sagal ga thabo ine tawdri mayam si wajana di yengu matam da lak adagi masi mayam manghal ga lay re na wajana lambi lakpi matam da madum ure haibi bani adu ga sai gi khoi ga marup amada thambiram ba marketing gi matang do adum radio loktak da pau phabiro adu radio loktak namuk khoi ojaga pau phongna jarakan do ojaga tana jarakan da kari tawba yaba kari sinba yaba haibadu madu ojaga khanaraga madum tawmina se haibadu ojana thambirakli base oja call matang lo chake hello good morning sir good morning ai jinoi rom makali kai dagi sabri bom chan sir hoi taram no oksari haibiu oja dagi khangbining ba ai lengsin bo guest dagi na khangjaning bise sir akogi fish farm to bi jaga sida akogi enjang napi u morok adagi hangam adai kobi hoi akoi samput hawai ga haiba adura jama masi aigi jaga sida akoi thajai adu thaba sida sir aina hangjani de masi thaba matam sida akoina lalombi na pukhalo na akoi pukha khare hoi adu lalombi ni phan yong kanda sport se hongman na jon na dre haina halakpa kaya ma yaure na akoi de tambi sa hoi adu bazar da yoli si akoi hauji matam da di enjang kobi si karai dagi no adi nga mak to ju karai dagi no asai mamut ta na hangaga akoi lei da sanai ba sa akoi ngasai chemical season ba kaya ma sum thengna badagi aduna akoi na hauji akoi fish farm gi pali da thari ba sidi akoi gi chemical season ba nate andagi ama to ba nate ansaran aduna asai gi akoi gi port dom bam je khoi maru akoi marketing gi sa hoi masi akoi na jo ai hangam handak akoi February akoi January February sida ai hangam ma pul ani se mi na kubungam de sa adu ko ndang da di adu mayam na di saraga hawi harga amu kan pi kan da di hangam je zone city ni mo hai sa hoi bakari di makan mati ni moi di mau hi roi te so buni da lombi amna pu kholai ba posi masi madi hawi adi si madi haw te ji loina khange ba impan man de so adu ga ngasai gi moina khawar ga di ngasai demand je amne ba adu hoji ti koi kobi full loi ro ai jo gi kobi yan da ba akoi kayam lai masi hoji kg da lupa kun bo pining da kano da pining de hai ba adu sa ba di yan mahau lai ba akoi chemical ama ma season na tan adu sa masi akoi marketing ji sa masi marketing ji kana daga contact owner ga adai kamai to ga akoi farmer jingi akoi puthu jo process sa masi kamai to dagi haibagi masi gi kano da akoi gi wakhalo do akoi sa dai ta jani ga sa akoi gi thadi thadlu re aga ya huyo ji jo ai u morok kano ga sanga chatu mu thari sa hoi adu gi noina masa ji long khole masi jo heng amu akoi yom pham nei yo ne ba masi ni akoi marketing ji magi district wise ngasai marketing ji swai dama akoi sarkar gi policy program da akoi sum ba center ma sida hangi do thambir ga di akoi gi marketing gi policy akoi gi oto puthui ba akoi jo akoi kari hai tare yamna akoi interest laina yam wana hona je jo kaitang akoi mai do sa bo phangdra hai wa hlan nu thamjabri sa hoi ngasai ojana su khradi thambiro ja aduga marketing gi matang su haibirakli pot si yon phom leitabagi kari gi sumba mayam ma haujaluraga tharuraga su adu ja matam gi oina koi gi miam sina pame ba darkar ori basi karino adugumba du su ja khanba si swai si da ju mathau je ta dabra koina ikan kan da bi da pot si koi thaba ya na ina khangbam ka ing ta pangtha da
थाबगी मसीगी नियम से नतबिदा खितंग कॉलर की वाफम से मरी लेना थम्बियोसा मरुए नंग साइ हाइजब मार्केटिंग की दो अदम तारे कई मोदा फार्मर ना मुका मार्केटिंग कैचेन दम चटकदरा प्रॉब्लम से वाना जो होना जरे अदुगा साइ ललोनबी में am तारगदे हाथ के हाइ ने को आई तमजदी वाफम अदुबु आइना तमजदी से फजना वाखल मुन खंडबिरगदि अखोई मार्केट ता लेरिबा ओंगदो मैम से कितंग वाखल लागदि चेंज अमा मणिपुर दा पुरक ngam ne haja ko somna su tabi riba मैम सुदम येंबियो मणिपुर की अखोई ख्वारंबल कैथल और एनीवेयर चर कांदा अखोई यंजांग नापी से खाजितंग अखोई खामेन असिंब किलो अमगा थंबा आलू केजी अनीगा अदिगी सेम केजी अमा थमगा मी अमा फंबा अगेन सोमना अखोई अतोपा संफुट हवाई समथिंग अदु केजी अहम मरी थम मी अमगा फंबा अरुना हामुक आइना सेंगमाइजनदा नते हियांगलमदा चप्प कांदा कोबी सी केजी दा क्या पीगे हने आइना फार्मर की रेट को अदमाना मोइना 25 rupees पी है 25 rupees ता ललोन बिना लौबने मोइ अदुगा अदुना में तो आइना हलागा सामरो कैचन दा उनका कोई लास्ट रिटेल प्राइस दा योलेबा इमा परफॉर्म फंबितो नमिदान इवनिंग को दा कोबी सी क्या नो हरकान 60 rupees ने अदुगा साइकी 25 rupees ता ललोन बिना लाइकी बा कोबी दो सोमदगी अमु जोला को दा डिफरेंस से 35 ले को अद 35 rupees की चांगे क्वालिटी हेंगलबरा मा विटामिन और मिनरल्स कोबी दो याम हेंगलबरा हेंगतरी बको अदा मान 25 त लाइकी बदुदा साइगी 30 60 योरिसे पोट अमदुदा मी म्याम वोम जलगा चारे हाइबदी प्रोडक्शन ना मी अम खक्तना योम जलगा चाबना मी मरी मंगाकी सुमेको अदुदा माई मागी प्रॉफिट सम खर लहुब कांदा रेट टू अदु योरे अदु टारगदी वारे सिकनानो अखोगी फार्मर दुसु वारे बिकॉज फार्मर दुदा गी होंग लौबी रबनिना मागी कनो दो मसागी पुथोइबा पोतगी बेनिफिट टू यामना फंगदी मार्जिन हेना फंगद्रे देन कस्टमर लाइबा इखोइसे और फार्मर गी और ललोन बि मसा मुसु दम अतो बोटम लेर चारम गनिको अदु लाइबा मतना हायर प्राइस ता मु लेरे अदु आइदा लेरिबा मर की मिंगसे सिना कोगी प्रोडक्शन पुथोकनबई महुत्ता पुथोकपगी महुत्ता पोट अमदा हंजन हंजन योनबगी पोट लेरे सो वी नीड मोर प्रोडक्शन अदु अखोगी युमगी अकोयबदा इंखोल चाव लेबा नुपी अंगांग सिंगसे मयुम थादोगा लेकायदगी यंथांग नापी खर खोमगम को मार्केट ते योन बचली अनो क्विक एंड इजी मनी हैन खलगा नोमगी लाइन अदु खल रोकांददी ngसाइगी ngasi से वर्ल्ड वुमेन्स डे निको अदुना इमा इवेंट सिंदा आम के हेना आयन वाई केनो तमजा अदुना इमा इवेंट सिंग सिदा आई याम सुनु सिजबनी मयाम दा पिजरिबा आइगी सजेशन सिना नुसिदना और अफायना खलगादी तौमिनसे द इमा इवेंट सिंग कैथेन साखि मतमदा आयुकी पुंग 3 मखाय स्वाइदगा खोई इमा इवेंट सिंग से आयुक्तगी चटपा हवे अदु चलगा होरेन नमिदांग और सम इवनिंग दा हलकने फैमिली दुमा पुरा हुंतोग चटक अंगांग नबी सिंग करायदा करी तौरिनो खरिनो खंगरोय हलकु मतमदा ngसाइगी वाना चलेन हारगसु अगेन लेर लाकु मतमददी ngसाइगी पोतु तांग ना मुक लोइना ngसाइगी मानसु योलिबा दुमाइना अतै दिदगी सु तांग ना लोइन लेर नि मरमदी ओनली वन आइटम खतंग दे खोना चाबा यादबनिना फॉर एग्जांपल ngसाइ कोबी खतंग चाबा यारोय मफम दगी लरकान ngसाइगी 25 त लेरंबा एवरेज फार्म रेट त लेरंबा सिंदो अयामन ngसाइगी 100 की मया 70 समान लोइ लाखरमिना ngसाइ समसमना टेरी मेरी तारखो हलाकान दमा अदुम चाबुदी चागने बट अदुना अहेनबा इनकम अमल ला ओइदना मागी प्रोग्रेस की और डेवलपमेंट की ओइबा कनो दिल लाइतबा हैंड टू माउथ की कनोस अदुना अखोइगी सिगी सिस्टम जी माइ कोना चेंज तोरप दरकार लै अदु ngसाइगी फार्मर दुना हाइबिरिबा पोचै थाबा कांदा हंगाम मयाम थारे खोले चावरे खोले अदु अदुदा करि तोर है कांदा हाइबा फार्मर से उमोरक चांगा अमु थारे हरे hayang उमोरक सी और हंगाम सी खतंग चादबनिना अतोप लैगने ngसाइगी हारिबा फार्म गी अखोइ बिस्ता मयामना तौनै हाइदना अखोइगी फत्ते हाइबना ते प्रोडक्शन लै हाइदना पुन्ना थारने अदुगा ngasi कोबी फुल दा केजी दा लुपा 10 दा लैयु यादरे कोन दा लैयु यादबा हाइबा सुमान होंगिबा पोस करिनो हाइदा कोबी सी पाक्तंगना थागरे आदि संगम दा परि दा थागरे अदु थानरमिना अदुगी पोतो मार्केट लाकांदा अखोइगी कनोसी मयाम दा वारे हाइदि अदु दा होंगे अदु सोमदना होंगिबा कोबी दो केजी दा कुन दा माना योले हान लौरसी अदु कोबी खतंग चादेबा अदुना हवाई मंगल लौरकने और नत्रगन चंपुद हवाई और सम अतोप मयाम से लेरग लाको मतंददी योन मन कुंद योनबा लेबदना 70 80 100 प्लस दै लेरकपा अदो इतादि अदागी इकोनॉमिक इम्बैलेंस
हाइदी माई फाइनेंशियल इम्बैलेंस अदवाइदा लाकने प्रोडक्शन का फार्मर से प्रोड्यूसर कम कंज्यूमर ने से कोई हान बदम दंग खमिन दरकार ले आइना योन नबई खतंग खलो से लई दबसु खलसे अखोना तालई पैसा से क्राइद सकियार ग लई बिद सकर अदु लई दनबगी नमकता हान होना बसुना फाइ मरमदी आइना योन बदना अहोंग बद योन बा लई बदना तांग बद लई बा हाबसे आई युमगी अकोय बदा ngसाigi isam samna haibira kanda ngसाigi haidara kanda ngसाigi morok morok thabado maybe 200 thaba yai 100 thaba yai makha thabada beetroot thagera or some mixed koigi kari haigidra mixed croppings समाना तो बिरगा आइगी फुलफिल सी हाना तो होरबा अदो ngसाigi market की हाइबदो अमना बाजार दा ललोंबिना तवई खोले हाइबदुगी दुम तोखरगा अगेन आई रेडियो लोकताक दा सिनजागे अदो मरक जाय कोगी ट्रेनिंग सो मुतंग यावयु रेडियो लोकताक दा कोई अनाउंस त होनजरगे हमतक तकिति आइदि मफम साइ साइ दा कोई सुगम ट्रेनिंग अमम तौरकान दा अदुगी एक्सपर्ट की नॉलेज का लेना चमिनरगा दि याम नुंगाइबा पाउनी कोगी थोरम ताबिरुबसिंग थोरम ताबिरुबसिंग नाय कोगी खंगदबा हैतबा नॉलेज लोनिंगबा करी थाबि आई करी तौबि आई मतम मतम गे ओइना कदाइदा योनगनी कदाइदा करी तौगनी कनागा तानगनी हाइबा खंगदबसिंगदो अदुम रेडियो लोकताक ता पाउ फाउबिरागा एकोइना मु ओजागा पाउ फाउनजरगा ओजाना मदुगी दरकार लैबा ट्रेनिंग मदुगी मयामदो लोइना सिनबिगनी तौबिगनी हाइबगी वफम सिमसुनी मसिमसु मयाम तासिनबिरो अदुगा तौबा याबा थबकसिंग अदु तौमिननबगी दमकता कॉल दिलाए अदुबो कॉल सी एकोइ ngaktang लेजगे कॉल लापीरिबा सिजु ngaktang adum ngaibiyo ओजा हजिक्सी लान सिन मरम ओरगा अखोगी मणिपुर की सेमी लोन सी अदुगी मतिक लेंगा की लेरिबा सिबौगदा यामना फिबम सोक्सले हाइबगी वाफम अदुम फोंदोपिबा लेरे मैम खंगरे अदुगा मियाम सिसु अदुगी मतिक याम वानाबा हा का हाइबा फिबम दो ओरे मसिदा ओजा हजिक लेरिबा फिबम सी सेनमिलोन की फिबम सी सोकपदी फजन सोक्सले अदुबो करम्बा फिबम दो जाना मसी लेरी हाइना लौबिबगे अदुगा लानसिन सुम मखा सतरे हजिकसु लोइब नत्रि सुम सथब तारगदी अमुक खर हेन मसा सोक्सलक यारिबनी करम्बा फिबम यौना काती सोक्सन ब याई करी फिबम दकाती ओइरक ब याई थम्बियो जा सोइस अखोगी कनो से इकोनॉमी और सेनमिलोन से लान की ममांग दा फरम हाइबदी नत्ति लान की ममांग दा फलम दे अदुना हजिन नम हेना सोक्सिले हेना फत्रे है बेड तकी वर्स और वर्स तकी वर्स त लाकदब हाइदि साथी ब फिबम दा लाकदब मोय आइना हाइजन निंगदि अखोगी प्रोडक्शन की पोर्ट से हानासु अदुम खर वाले प्रोडक्शन की पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग की पोर्ट से खर वाले अदो प्रोडक्शन लेतो मफम मैन्युफैक्चरिंग लेतो मफम ददी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ से लेरो हाइदना यूनिवर्सली याना पोर्ट आइना पैसा ngasi पाइरिबा पोर्ट से अदुम चखिनि लैबदा साइ मपान दगी दम तौरे है अदो खुदम मोइना लान की कंटेक्स्ट ता हाइरगदी अमोइना सो बिमरम से काइनो दा अखोगी सिलिनाउ सिंग नुपा ओबसिंगना फ्रंट लाइन द सटप्रा अदुगा अमा मदा कोई अदुम खरा तौनरे प्लस नुपी ओबसिंगना मुका ngसाइगी मदुगा मरी लेना लान की थबक थरोम सिंग आई रेडियो ददी लोइना हाइजर रोइ हाइदि मयाम अदुम खंगबिरे आई नुंदांग नाइदना हिंगलेक तन होतना अदु सी मरक सिदा हानागी सोई मफम दा अमुको जो हेना सिगी कनो से एंगेज तौर कांदा अखोई इकोनॉमी से सोपगी अचो मरम मोय अदु अखोई असेंबगी ओइना थमोइनदगी रियलाइज द एम तौनद्रि हानागी अदुम हामु अदुम ngमना बचटपा अदुम कनो तौनरि मसिगी अचो ममी से करी हाइगे तांदा अखोई दे होजिदा तौरिबा लोंग खोंगदोंगदा हानागी मोंगदगी अखोंग लाक्तबा हाइदि अनि अखोईगी रिलीजियस थौरंग सिंग अयाम्बा नत्रगना अखोईगी सुगम कल्चरल कनोदा ओइबा ट्रेडिशनल कनोदा ओइबा सिंगसिदा अहोंग लाक्री आदि होजिकमा लोहोंगम तौरे फिजंगी चांगदो पिक्सल लक्तरी फिजंग कांगुनदि हाप गाइने अदुबा अखोई मसेंदा दुम फिसन नबनी दन अतोबदा कनो तौबनाते अदुगा मेकअप की कल्चर मगा लाक्तना अदुम तौबसे हंदकी दुम ममी अदुम ताई अदुम होंगदे हाइबदि लुपा लिसिंगानी चांगागा अदुम अखोईगी कनो माइदगा ताइदना कोतना तौबिरिबा मयाम सिना कदो नसाइगी नॉन प्रोडक्टिव ओइबा हाइबदो अदुगी इन्वेस्टमेंट दो नॉन प्रोडक्टिव ओइदे फिजंग म्याम खले हात पैसा थोकपुर नते हाक्तिंग मेट की वन अदु फिजंग तौजरिबा अखोई मिदुनदि फांगी तवदबु अदुगी अनोवा पोट अमा पुथोकप नतमिना असाइगी मरुम कोनबिसानबदो सिदगी अमा सिदम हापचल सि कांगवे चारे खोलेन तौरगा द सेम राउंड उंगगा लेदर अदुगी पोट अगेन अमखोइना अमखो होजिक सेन खाइबा खोटबा तौनरि
lambida samna kan akoi lekai ju khaira adudadi ai wife to thomina natragana isongi ai no pidu thoga lekai sorok ta khairu re an halakpada lupa kya tare asuk tare ai na mung thabak chale mi gi no pina ingon ai mung khaira haidi teri meri ama apai sengbu amadagi sengi meru haigadra ko ma gi ama leidan aduna akoi ma asuna loi kona ai si fange ai si fange last yawro oi adu yawro ta ba matam duda akoi shana raga nungsinar oi sel lerak ta matam da economy na ayona sokthara kan de koi masen nungsinar oi let's forget about all the government policies adu mayam le ramgani madudi ai khoi gi kanu nate but ai khoi na uja bada aina khangja bada kari tabu ya har kan da ai kan hodok chare sa gi email sing se khang ba matam da hojik lan gi woi bana tra kanu gi activities se everyday tabu nate every night tabu nate or matam 24 hour tabu nate hang matam du di khoi utilize torsi or mi ani khatang chapa ya bado arada mi ya khai cha ma chat pado for example khoi kana mo donation to ne sau kana inu jawada khoi gi DI gari daga mi kunthani fu tong dana dress manara ga chatna khotna mayam the wastage of time energy ko aina adugi matamda production puthokpa ya ba pot ama taw yai aina maira pai bi imai bel sing da aina numidang daga haira ga soira ga kholaga nungdang phamina bada khoi gi sum mayam na khangbi ro jon ludo ga sana bu khop do adu tok tok bi raga khot tu dum leng bi yo paisa to ko hin leng bi wa jana adu production taw gi maira pot ki che subra ga taw ga khoina sei gi pot ki processing ji dum taw ro ne market ke so again dum handle taw jari ne ba paisa se kim ta lo bu na te moi de gi ahoina dum akhoi na chatlaga ga dum moi production kadang taw haje ai dum lai wi adu maina taw bo pot se haudok jare adu mayam na thawai yaw ba yaw da du gi makha di pole but akhoi makha da na dum taw jagani adu na hojik sida amukan na thamjani na sai gi marak sida ningsing nge sida boroi pambi haurga kel lai ba soja masi madi fazana tar lai re hojik tar lai ba do akhoi na matam ma da mapan da gi boroi da lupa crore bar maram na chalame se akhoi hojik da khalaga di ningsing biraga ni ko adu ngasi boroi se nahan akhoi gi kano si collection khara tawrakan da akhoi maira put tapira kan hoji boroi gi items manga tru putho sauce putho ma chutney putho or candy putho the world class tane putho rais aduna hoji aina thamjani na swai da imaibel sing chili now sing di akoi bida leba boroi sing angang sing thado hek biro kg da 10 plus rupa tara gi mathak lauge habani asai gi umorok tharaga kobi tharaga wa ana tawraga tawai mo da boroi du nipiru ro at product tho paisa tho again aduna ko mapan thar kan manipur economy sa khot source tomato khoi gi boroi gi source na ga haw ko haw manam gi khunung si ma da ko ado khoi sa da laikai ge akoi bisda kana da ba sai free da mang kan lai ne then again akhoi maning da yana khada maning yum gi maning da sor phone ke lag lai gani haining ke lag lai gani sung mayam ke adu ga hai ba mi du na muka thola ga mamang gi dukan da lupa manga da sor phone ma da lai raga cha ngen sa gani si lali badi ai ne film do sai da yam toi di yeng da ka lai ai di mayam na sa hai bi ba ai khoi na tham bi ba topic da sai sel jang jang na paisa kamai thok da ga maning da tariba haira sing asai gi mangi ba kana dren huntoi ba wai si to ga sai gi mangali poto som da nom khatang training to bi ra kan da yaw bi ra kan da aduna lupa nom gi lupa samni changa lesing thokpa ya adu di 5000 gi damak ta 6000 gi damak ta atop ma pham da institute am chalaga ai thabak tawri haidi or maybe akoi kana simpham gi kanu gi nat atop thaba ma tawraga chalaga nom gi changa thu ena chali yum da lai lai na chili naw nu sin na wari watai tana dana natragana angang sing chenaraga phaminaraga nomi chamnga li sing thokna bagi lambi leire ba sibune ai khoina ngasi gi economic development gi matang da thamjari aduna boroi gi dam tang radio lokta ki ko thang da ai han dagi mi oi kharadi haire aina pamu jaba se kel mang da buduna som da a khoi gi product kanu leibne na aduga pau pipi ro kg da 10 to 15 gi manung da adum lairani amun bado adu kangal thambiraga su yai akang badu loina kholan bi angang sing da adu angang sing da lupa manga tara pira kholan bada loina ya gana bi jan shooting do aduna sima khatang kano to yam nungai ba paw ni ma'am ta bi daga soidana baki nungai biram gani hauji si boroi makhong si boroi pambi si aduki medik ta dana leire masi kana borom do onthok sai bani aikoina nakal amarom da aikoina sinpam si ada chalaga lupa chawnga tarbodo madu oina aikoi adom da sum uraga leiba yum da leina aigegi isa isu yengshin thongbo ya ba sian thokpo ya ba mayam amade khun si manghal laga leiba si masi su manghalugum si som da su kitang yengsi
हाइबनी अदुगा मदुगी योनफम लेइतबगी अवाबा लेरगदी मदु खुनबिरगा दुम पाउ पिबिरो हाइबनी रेडियो लोकताक दुम पाउ पिबिरगा ओजागा तानाजरगा ओजाना दुम सिनबिरकु याइ मसिमसु या ngasiगी सिमदी याम नुंगाइबा टॉपिक नि हाइबा तारे ngasiगी थोरम से ताबिरगा मैम सोइदनमकी यामना इंटरेस्टिंग ओइबा याम नुंगाइबिरमगनी वांगसी ओजा अदुम मैम अमा लेजरी ओजा ओजादगी खंजनिंगबा हंजनिंगबा अदु मतांगसी लाक्चद्रिङैसिदा कॉल अमा खक्तंग मरक्सितंग लोकचगे हेलो असेंगमनी आई रंजीत खोमना तोमलतगिनी सा होय होय तरामनो ओक्चरी ओजादिनदगी ओजादिन लेंसिन बिरिङैसिदा खंबिनिंगबा नसिगी हिरमसिगा मरि लेनबा हंबियो यामना नुंगाइजगरे आइना पुखटकेना तौजरंबा अमा साना पुथोकपिरे बोरोगी मतांगदो होय 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 मधु आई मधु पुथोकचगेन तौबनी मधु इरुइनेना आइना मु हाइजनिंगिदी हाइबियो अखोगी हुजी का कोई ngaयोपकी फार्म जिंगी रिंगबन पली पली से मसैजे जो कोई मंगे जु थाबे आई अदगी मंगे जु थाबे आई कोई मंगे मोई रोमदगी सोइबेगा लौरा मिदना अदमाई तौना कोई मंगे जु कोई सम चपियु लंबा उठक मुल्ला लैब येंब कान यम पामुब कनागुम खर ही मधु अखोना ngayo फार्म जिंगी रिंगबन मंगे की फल थारगा ngасai ताकि के चंपोय फसो थारगा आसो फोन फसो थारगा तौरगदी मधु की पथोक्तुदना अखोय मंगे सिदना अखोय यामद्रबदा तोन फनेयामना पैर थमोरगदी अखोय दना मपान थादोकपा खंगे खुन अखोय उसोबा सोतजु चचाजाने दबजु अखोय मंगे हाई हाइबम ली लेदना अदमाइना मंगे सोर फोन जिदी याम कमन होय अदमाइना तौबसि याय मंगे से याम मरु होइबने होजि पालगा यामना मथक तंग लेयब अदगी अमना मोइना थमजनिंगी जि होजि अखोय आसामी सिंना बिहारी सिंना अखोय लमसिदा कंगै पाकी तंपासिदा याम नुआइना पैसा ताली कमाइन तानगेदा मोय सेलेब यावदना सेंदोय तालेबा हाजे बेंगमदि मोय संगोम सुमबदि संगोमदि मोय सेलेब यावदेबा था फारगा पीरगा मोयना मधु कमाइन तौगेदा अखोगी बाजार करीदे योलुरे मांगबा पोसु नती अदगी मोयना लोयरा कांदा खिलो दबना सना सारे अदगी अमना सोला कांदा अफम सेमे दही सेमे मसी अखोई नितै मचाना तौबा यादबरा मरमदी मखोई हयें था फारगा मोयना योन योलुरा कांदा सिटीम ला यावदना मयुमदगी लागा सिदा भाड़ा नागमपान उरीपोक्ता वहां गाज लेरेगा संगोमजी सुमुरेगा लौरे केन लेनी साइकिल तौर लौरनी दैदी संगोमजी मयांग तैदा लोन बाजार में पीरनी मदना वहां पैसा जी था फारगा पीएबा अदु इतारगदी मोइना फंगेबा खुदों चाबे कयाम फंगरगे यंगियो मसी बरंदा मुसो बिहारी असामी ने का भाई बिहारी की हालत चोले ने अदु का आई कोई पैसा थाव मस आई वारी मतियम तो ये को मतम दी यम सांग दबिदा जागा खना जगदबो यम लेजरी सुमाई तो अखोई संगोमजी सुमे था पैसा पियोना मागे लेबा भाड़ा ता उकांदा ले सब मयुम चखरे हाले नमदर हंगुकांदा निपासी सलमदे इने दोय पैसा रुपाली सिंह कुन पैसा पिरम दोइनी अदुगदी मादी तमेलंग होटेल भमलेरमे दुकान भमलेरमे मधु कलाना तो हम अखोने तो हम जब नत्राबा होय होय मरमदी करिनो अखोने तवदा फोटो मिरम दगी ला तविरे मिरम न पैसा मयुम न थारे अदे मोइन आहो चारे दुकान भमे करोड़पति होइग्रे अखोने सुम लाइर सुम ताल होरे अखोई माइती अंगसाई साना ngang बिदा मिरियम दी योन भम ले मिरियम त वीडियो हम ले हाई बि गिबदो याम भजै अदुना आइना थमजनी दी मंगे थाबा याई रिंग बन तोइबा फामदा नासिक थाबा की मुहता अते थाबा मुहता अदबी अखोई सुमाइना स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो मधु फार्म कलेक्शन तौबगी तनियम थमगा माइंदे अखोई कॉलेज दा इंस्टीट्यूशन दा अकोइबदा महिसाबा याम थाबा याम थारेगा मधु की पथोकना अखोई फनेयाम इनकम लाकनी यादसी आई खंजै मधु की टीम खारेगा मंगे की तो फोन की सुमाइना पैसा तब थमगा अमियागी बमक्ता हारेगा सु मोई मी थादोगा तौन बयाएबा अदु मसमान तो नाइ कोई खुनाइसे इशाने लाइर जे हनबा इशाने थबक सुनिंदबदगी अरियम न पामबदगी अखोई अरियम अपा पाम मीने याम हेनबा ने खाले 99% दिया
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯣꯛ ꯑꯣꯏꯊꯛ ꯑꯔꯤꯕ ꯄꯥꯗ ꯍꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯤꯔꯦꯝ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯠꯇꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯁꯤꯠꯇꯕ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯐꯖꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯪꯒꯦꯒꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯪꯒꯦꯁꯨ ꯑꯒꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯨꯗ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯪꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯈꯨꯟꯃꯛꯅꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭रे ꯃꯩꯔꯥ ꯐꯨꯗꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯗꯦꯟ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯐꯨꯗꯁꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯒꯦꯟ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯡꯗꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯃ ꯃꯪꯒꯦ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐꯥꯝꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯊꯥꯕ ꯒꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯃꯪꯒꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯪꯒꯦ ꯑꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯧ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯕꯣꯔꯣꯏꯁꯦ ꯑꯒꯦꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯪ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯕꯤꯌꯔꯤꯡ ꯐꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯃꯍꯩ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯝꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗꯉꯁꯥꯏ ꯅꯥꯁꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯅꯥꯁꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯀꯦꯂꯤꯞꯇꯁꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯄꯣꯏꯖꯅꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯔꯝꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯝ ꯇꯧꯕꯒꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯁꯪ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯈꯟꯅꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯥꯝꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯝꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯔꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯇꯥ ꯏꯗ ꯃꯐꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯧ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯄꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯂꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯄꯤꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯁꯤ खरा दुम खाना होनर सु खरा दुम नेम दरने अदुबु मदुगी सॉल्यूशन नम होइना अखोइना स्पेस मैनेजमेंट एरिया एक्सपेंशन सि कमाइन तौगे हा कंदा मथक त होइना तौरप हाइदार अदुना मरी चटप खरि खरासिना राउंड अकोइब तौरकांदा अदुना मरकता अखोइना सिगी डेमो खरा सेमगले फाइदा सुको अदुना अतै खबिन बसिंगना मर मरकता अखोइना सुगुंबगी कनोसि ट्रेनिंग सि आइना सुम खंजबदा रेडियो लोकताक तगी थ्रू दगा तौरगा दि मयाम दे अवेयरनेस सम कनोगा ट्रेनिंग की प्रोग्राम की खरा खंगल लगा दि थवा यावसिंग दो तुम लाकप यागने हान खले अदुना ताना मिनसे आइना ओवरऑल एक्सपर्ट नते अदुना आइना सिदा का साइगी थवाई यावजरुरिबा पामजरुरिबा साइगी करिसि काइनोदा इरम दमसे ngasai wajana su am kansan oibiram da hoji call tawbira adumaina akoina su kitang phawrubadagi somthoksarakone aduna ai yam khange hairedi natte ba aina tawjaba khara dugidi lambi du mahai chare or madu akoi kanaba phange aduna mayam da pawdam jamni haida hoi hoi maja akhoi lamdam sida akhoi lau singubagi sinpham se atopa mafam mayam amadadi laumi si yamna wangwa thakda thangkanadana thamnari do lamdam sida di kitang ikaina bagi phibam amkak su lai oja swai sida oja akhoi gi karamba sinpham bo akhoi khwaidagi maroi ba sinpham amo oina lobi bagi adu oja akhoi gi tongan tongan ba igi लाइक से मैम तम जलुरगसु आई तोंगान तोंगान ब सिनफम दा आईएएस थाना बु खोना बा एमसीएस थाना बु खोना बा सुम मैम म लेरी मोइ सि आईएएस ओइ हौद्रे हाइदन ओजा मसि करी ओइबे याइ नत्रगा मोइ सि लौ सिमु बगी मतंग द सु हेक अमा म सुम ब इकाइ बगी कनो लैबा मी ओइरोइद्रा सेंथोक अदु नबु मी हिंग ngamgadra kaina adom da sukan ba moi si oi hogdre kari oiba yabage adu karam ba sinfam bu kwaidagi maroi sinfam mo oina lobi bu yo sai wakar sai samga takpiriba kanosida IAS se ayamana loi haina school lamda chalai khoina chu marakta motivational kanoga yawba natragana career counseling gi gumba yawba kanu noi heng kari winning ha ayamana IAS service si ki angang sin loi haina Indian Administrative Service phai ado aina nomadi hange nangna noina IAS winning si kari gino ai miyam gi thabak tawningi olingi adi manipur di iram dam sa khonna ba corruption muthak nang ba khonning ba ada aina mathang chahida IAS ki tolop se tha magi lupa leching tara oirani haragid nang IAS tu winning gi tara ma tu ye
अदायदा हाइदी आईएएस से करिगिनो हाइदर से मैमना टॉप कानोनी क्लास जॉब ने सो हायरगा अदल लाइरिबा मागी सैलरी और पैसा दुगिसु मखा पोलिन पैसा फंगदुने अदु वरगदि अखोइना थबा अमा तौबकांदा आईएएस नसाई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तु नतबा अतबा थबा अमा तौरकांदा माना हेन फंगिबा पैसा दुसु फंगबा प्लस माना फंगिबा नुंगाइबदुगी हेन सु बाय चांस नुंगाइरे हाना लौरस अदु ओइबदि करि काइदे फॉर एग्जांपल आईएएस तो अगेन आईएएस दि दुम ओइबा अदुना इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरल सर्विस ना हाइबो को जे आइलो ओइसे इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरल सर्विस ने ओ जाजु आईएएस नि आइजु आईएएस नि अदुना करि तौरगा ओइ हारगे एमबीए लोइसलकांदा माइंड एंड बॉडी एडजस्टमेंट लोइसलकांदा आइदा अदुना साइगे एजुकेशन तमिसे अखोइ लारिक तमुरसे करिगिनो हरकांदा मयामना असाइगी अदाइट क्वेश्चन लारिक तमिसे करिनो अखोइगी नॉलेज एनलाइटनिंग वइदना सोसाइटी दा आइगी कनोम खक लाइफ से नुंगाइनबगी इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस हाइतार आइगी वकल दको तमुरिबा माइदुना थादरा कांदा असाइगी एग्रीकल्चर बो ओइगरा एनी फील्ड मदा माइ पापियो अदु साइगी सिनफम मसाइ नाउना हंबिरि बदा करम सिनफम न ख्वाइदगी हेना वांगदगी हेब सिनफम खुदमक लोइना वांगे आई वकल दको तौरीबा थबक तुदा माइ पांगना तौबियो और पैसा सु यावबा ओइबियो नंबर 2 दा पैसा यावद्रगदी आइना पांगरिबा थबक तु नुंगाइरे हरबदु खर आफ्टर सम टाइम यार ओइबा बदि सेल चंगबनिना माइ पुसिगी मैनेजमेंट दको अदु ngसाइगी अदुबो ख्वाइदगी अहानबदा प्रायोरिटी पीगदबा सिनफमदी लौ सिंगुगी चानबा की पोथो पुथोरिबा सिनफम सिस्टा नंबर 1 पीगदबने हाना लॉय अदुगी मरम हायरगदी कइनो दंगासी अखोगी आईएएस ओइबो नुपादो चरा हेलकांदा ऑफिस नमितरानी कहलो नमिनी कहलो यारोय को आईपीएस ओइनिंगे दो आईपीएस तो ओइरो चाक चादरगदी मान नमित हुमनी चादरगा ऑफिस ता कहलो सलाम कोटपंगमोय दंगासी के पीएम ओइरिबा सीएम ओइरिबा और एनीबॉडी एक्टर ओइगरा स्पोर्ट्समैन ओइगरा नमिनी चरा हेनबा नमिता मागी हाइदी कनो दु लाकने दे अदु ओइरगदी अखोइना ख्वाइदि हेना प्रायोरिटी पीगदबसे कर्म सेक्टर नो हरकांदा फार्मिंग सेक्टर अदु ngसागी फार्मर विनिंग दे ngasi bawda nang kari winning har farmer winning na har kribe maram se kaino ta farmer ki standard se masan akhoi na sida name na khanba aru name su name kagino da farming sector sida masi business hoina ayamana unaram da bagi adubu change ti yam lai hojik farming toroga farmer winning ga naga thawaina tholakpa mapandaga khoigi tawba job ama toroga tokthoga even UN da kari daga toroga lairamba hojik manipur da farming chong toriba igi gangna bada lairi haidi aduna yamna pride feel toroga ko aduma na sagi paisa ru thoga di और मधुना एसोसिएट तौरीबा थबक मान एंजॉय तौजरगदी अखोइना तालिबा कनो हैप्पीनेस दु फंगगदी अदुम अदाइदु अदुम यारे अदुना ख्वाइदगी मरु ओइरबदी बेसिक ता फूड की सेक्टर से सिदा अखोइ रेस्पेक्ट तौसी अदुगो फार्मर सिंग रेस्पेक्ट तौसी आइदि याम तौजे आदि अखोइना सु अदुम मयाम सु अदुम होदि तौनबिबा कनो लेरे अदुगो फार्मर ओइरे हाइबा कान हाना चाउथोम दबा याम इकायरमबदो फार्मर दु ओइर कान दा पैसा यामना थोपगी लंबि द अखोइ थिमिनरसी अदि एक्सपर्ट मयाम ग तानामिनरसी अदु फार्मर वर्कान कार अतांग तोंग बिल्डिंग अवांग सारगा सोमदा अतोप अखोइना ओइगेना खलम दु ओइ हौदबदुना अदुगी कनो ओइदबसु याय अदु आइना तौरिबम कनो दुगी मतुंग इले अदुना आइना थमजनिंगबदि प्राइमरी कनो ओइदिबसुदि अखोइ फूड तगी ओइबनिना सिंजाक्सि यावददि यादबनिना ख्वाइदगी आइना इकाय खुनोजब सिंफमदि फार्मर सिंगबो आइना ख्वाइ अते अते लागिबा पुनमक्सिगी मथकता फार्मर सिंगबो थमजै हाइबदन आइगी वाखल याम फजै वजाना आईएएस ओइ हौद्रगसु आईएएस अम ओइबगी खुदुंग चाबा म याम चाउंग लै पुनसिदा यामना निंखा तमनसु हिंगबा अदुगा पुनसिगी महाउ लैना सेंथोक लंबीदा अदुम चाउन मरांग काइन हिंबे अब लंबीसी अदुम लैयना हाइबिबनी ओजान ताकबिबनी मरकसिदा ओजा कॉल मतन लखुचगे हेलो हेलो कॉल तौबिरकलिबा कना ओइबिरबनो फोन तौजरै बै राजस्थान दै सेक्रेटरी मसिगी लिंसिन बिरिबा लोकताक रेडियोगी फ्रॉम खना नैनाबा याम फजै टॉपिक से तंगन बदा लम तामना लेजरगा जुसम ताजबनी यागी टॉपिक से दा हजिकी कोई फार्मर रेस्पेक्ट तो बई मतंग याम चुममेबा हाना जु क्वेश्चन लाक्सेदने लाई कितंग फ्रॉम निंसंग जराइनी हाना जु टेंशन जगे हाना जु अदुं आइदा जय किसान जय जवान जय किसान हाइरमने अदुना हजिकिना सिगी स्लोगन जो होंगोगा जय जवान जय विज्ञान नबो सेमतो ए हाइता सोमदे किसान जे लेहौरे हाइता अदु याम लाइबक थीबनी किसान गी दे अदुगा ओजागी वखलोन दु याम फजे आइनो जादा लाचेन मुसी अपिक को हजिकी टॉपिक सिगा मरि लैना अपिक पर सेनफमना होइगी
ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯕꯨ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯀꯧꯒꯗꯒꯦ ꯋꯥꯔꯤ 5,000ꯗꯩ ꯍꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ 500ꯗꯩ ꯍꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ 100ꯗꯩ ꯍꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯦ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯧꯎꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯒꯗꯒꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯅ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯁꯨ ꯃꯥꯡꯉꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯦꯟ ꯂꯣꯏꯔ ꯌꯦꯟ ꯁꯤꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗꯅꯤ ꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕꯁꯤ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯥꯡꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ 5 ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩ 5,000 puthokpa ngamdaba lei 10 puthokpa ngamdaba leiri kaya lejaragadi magi kaya lejaragadi aduna sinba yabada kari kari ado mayam amadi leigre ado aina udri hoy aina manga haibirapun manga do ai hajage ada sagi aina udri ba or aina tawdri pot ai sunga hair because adu yabani ga na hairaga tawna ba sanabi sagi media da krida panga ngang du na tab already odana experiment tawraba or ai gi team du na tawraba thabak khakang hajage ba sagi khwadi pikpa haiba da ahan ba thamjaning da example moina sagi maira food ananga si Walgi mafam kaya ada yauri membayar putse ado only 100 rupees dai horok pun. Ise subra hanjabam sina only 100 rupees gigi high crew lai raga magi kitchen do da siam ga horoki bune ado aina hai bot se mayam na ise subra hanjabam na YouTube da TV ro magi any interview da dum yauram bane hai masan masamak te ai hojika punna chu thabak tawminare hai aduna adu malai reko food processing da ngasa aina hajab maningi yana khada leiba koigi maning maya da koigi akoi bada leiba chorphon iban boroi paisa shooting ting da bida adu khomjan biro hare adu degi han big body lai ro isa puthok biro khut puthok biro adu ga phone gi hoji paisa ju chatte da free call tha ma adu lai na call ta biro we are ready to pick up adu malai re adu food processing da number 1 ke subrana to maira food na example ni 100 rupees dai hogre ma pa e kom wal adi manipur gi entrepreneur gi list to lakhot pakan successful entrepreneur sing da yauro again ai isa mo na to da sai gi lupa kano sungchan da biya bi sai gi sanki do lai ka de khullo angang tha do isa do khullo ai sa do khullai ai na sai gi music director go oi na or mapan delhi university ga tam na ko na ai successful oi na lai ra matung da isa ji santi khullai matung da ai invest tau da bida tau na bo honda bida ko aduna arkwam khar laibi ro pa cham chani or natragana thamoi sing na tau ge hardi ai isa laga thillarage chacha sing na tau ge haraga de wo hen gani haraga aduma na adusu zero investment minimal investment ko aduma lere sai gi aina haiba samaru gi ma example na sai pijagi ko mong sangai da ai gi loina ba team amana sai samaru se kachen de gi sulai rono lambi de gi amani khara sai gi palli da kare da ho do fokpi ro adum thabiro tha amagi matna ma pan sarani ma aduna adum sandoki ba yarne adu zero investment ai adu su lam atuba chagi lam pari ma laire sangam ma laire madu semu da lak adu sange lak tranga sange na tab ai hoji yeng do horiba or nongba lai horiba dang lokthok piro adang thabiro 20 feet pa ko 30 feet pa ko da aduga adugi potu da ma paisa laire ahum sure ko asagi anggur ga aina haiba one time investment asagi hawai kalandri ga hai maru amaduna tharaga mosi semi perennial hadi matam saang adi dasa gusa kanong toro kan adamana thagi pochina paisa to minimal investment wedon adu hari bose kana gumna ai lam laite har ga ti food processing tawbiro or natraga mafam gi kitang lam yauduna tawba ba thabak sidum laire ko then again adu dal har ga marketing tawbiro hadi minimum investment da akoi product du pirage mafam de yohon biro adu khong kut leidana lana kitang wa khal lausin ko adu kya sugre mari sugre ko adu ga again kari to ya ga ha kan akoi gi paisa investment sai khoi gi habdu di khoi gi paisa katang adum changgane sai gi magi box se 3000 gumba adum changbane adu isana khusa hairaga di adu kana to yarne then again aina zero investment gi ama hair kanda ngasai gi ate am lai ko manga khadi atu da hajaram amana khusa haibagi da khara hajaram ga aina agricultural sector da adum changbu malam ya sai gi tire khoi gi lai di ba kana kari haiba gari gi tire workshop
kari kara aina hangjaro kan moje hontok piu hai hadi paisa lak ba adu tayar china khoi kat ka kholaga magi khoi pot charpa aduna bazar de jalukan da lupa chamnga lisinga na yole adudi sai som di free da pira natra lai khut sa haiba duma khitang kana yamna phajadra ga su ai khoina hojik pot chai thaba ya bagi magi decoration kana to ba ya ba pot ama hadi ai gi da gamla ga torchi plastic ni adu mo je season da kana ati nong jo nong sa da kana lai adu na hojik tayar da won na bagi adu aina suma gumba sabi yu khopi o si phanam haire meyam da khut sa khitang haiba khop moi ta wi de vision u da west to well sa already meyam lai ri ba koi kana sta again khut sa haiba gi amatang ga अखोना गुवाहाटी दे चटप कांदा और मपान से कांदा अखोगी वागी प्रोडक्ट मचा मचा डेकोरेशन दिले अत्रो यांकै चहुम अदुदा वा मतांग अमगुम चंगम गनि अनि गुम को अदुदे अखोइ सिदा लेबा वा अमसिना लुपा लिसिंग क्या थोको यार मखुद मसादी म्याम हाइरे अमा तौरे अदु म्याम दो क्राइ दा थादगे दा अखोइ फेसबुक दा करि दा कमेंट पियो पंदा आदि कानादा मत थादा ले अदुना आइना हाजनिंग मंगा दि सुगरे को टायर की मा आई निसिंग अखोगिनि अदुमा तौबियो west to well to sing done then again sai santi duma collection to biro pau biro aduga ai nak lak biro yeng biro or ai sulak sang adu da zero almost zero investment de to po yarni maira food ki da sai food processing ki da to po yarni sa maroi gumba sumba or asal samain to biro adu jana di thambiri lupa yang kai chaman hobu ya bagi adu maira food ki kari wari so dum yamam libi lupa chaman hodo ki bagi adu ja मधुमदी ताकपीरे इवन लुपा अमा लेत्रबोदा तौबे याबगी सो जाना दुम हाइबीरे मधुमसु अदो जा मसिगी लाइन से कोइगी अचार सेमबो हाइरो अदुगा ngसाई के खुदसागी सेम साबगी बो हाइरो सुगुमबगी खंजनिंगबा हाइजनिंगबा हेक्ट लुपा अमा लेत्रग सु ngसाई पोतो लेरग सु हेक कंगाउनबो सु दुम मयाम अमा लेनी कमाइन सेमबनो करी करी हापोनो अचार अमा सेमबदा बाहाव लेन पुथोंनबा अदुगी ट्रेनिंग तौबो याबगी करीगी खुदोंग चाबा स्वाइ सिदु खितंग पनबिरो मोजा यस ट्रेनिंग ऑलरेडी अखोय अदुम पीरग लाइरा अदा होजिगी रेडियो लोकता की खुथांग दा अमुतंग थमजनिंग सिना ट्रेनिंग पीरगा प्रोडक्शन पुथोकपगी कनो दु नत्रगा सु ट्रेनर ओइबनिंगबा ग्रेजुएट का लोइरबा खोगी कनो नुपी सिंग मरोइना फूड प्रोसेसिंग की नुपी ना अदा नुपी सिंग लाइरगदी चनचा सिंग लाइरगदी ग्रेजुएट लोइरबा सिंग अदा फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग जे 7 डेज की तौबिरो अदा नोमदली सिंग अमा अने दम थोने अखोना ट्रेनर ट्रेनिंग तौबई मफम ददा दम तरोकान मोइदा पैसा फंगलने बको अरुदे अदुगी कोर्स अमा ngarang da khoi ngarang na handai se supra ga iwan khanar mane because ai khoi gi leriba mi sing sina production bu tawdra training bi gedra buwa lak boko adu regadi 7 days ki training tawbiro adu ga 1 day da khoi adu masa sunna na waja gi thak da dum sab dini only 7 days na chahi ahum mari mapan da lupa lak mayam chang raga khoi gi profession sinfam di hajar roi mai gi tawda pacha yam phang da na tawba job tawbu su lai da na but khoi 1 day da khoi 1000 gumba gi average or 500 ki average ta la on adu etar di ma 15000 20000 se nungai na su dum tan boy ga da aduna training ai khoi left na pizza bane ahen ba training pambi bodo again radio loktak ta habi ro locality mafam mafam gi oina ko adu akhoi paisa lauja de kari no da madu ai khoi na angam jaba khara khoi gi kana tok jaba hai da jang si amna nungai ba ngasi ge khoi radio loktak ta bi ba mayam sida kudung jaba chawam pibi bani ngasi wajana ai biram liba mayam sita sin biraga karino tana ba yaba tawbining ba mayam du radio loktak ta dum pau khobiraga madu tana minasi wajana sunga sai khara dipan bi kre wajai sa si music director amoina composer amoina lyricist amoina lakpi bani adwai du soi laksage aduga adu laktringai si doja ojik so ja chahi mayam ma sangna koi gi low simubagi lam sida tawra kanda अखोगी मणिपुर गवर्नमेंट की थाबक अमा चंगौननबगी दमकता मदुगी अखोगी अदुम सेल पिनै हाइबसि मयाम अदुम खंगनरे तानरे अदुम हाइनरे मसी थाबक चंगननबगी दमकता लुपा लाख 10 पिनब कुन पिननबा लौसी अदुम योनथोकनरे ओजा मसी याम सांगना लौ सिंगबगी थाबकसि तौरगा लाबा मियाम सिना याम सांगना तौरबा मागी हाइनजरबा सिनपम दु मदु थादोक कांदा कोई अंगांग सिबु थाबक ओहेउनबा हाइदना ओहेउदबसु अदुम यावरी योनथोक कांदा मांगबा मयाम यावरी बैसा हनबगी मतंग ngangnaba mayam am yauri swai si doja kari ginena ojana yengbiba yai kari gidamakta koi low yon thoga thabak changna bu khona rei no ngasai gi low singubugi thabak simadi sumkan kanadre low sina koi thabak sina kanaren khanbi bra ja kamaina kari wakhan khanbada gino koi gi haina balai lenga ki thabak tolop sidi koi tin ta de low di tin dai ka su hai swai si do oidori bra summe
ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯁꯅꯥ ꯁꯟ 10 ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯂꯐꯣꯏ ꯂꯐꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯧꯒꯅꯤ wana akhum khanda adugi wakhalo haida aina mayam yong da compare tawbudi natte haidi mana value du khangdabani na adugi sana du thado ga song la foi de lawrin because aina haidi government job tawbo phatti habadi natte mana madu pamdi pamdabida haidi kodam oina ma sipai hoining daba mi do tolok kini hairaga soidana namdana changba yawre anda saigi oja oi ba khangde ama khangde khoi sida kana torising sida magi thamoi nung dagi pamjaba du natabida ngasai gi only salary magi government gi facility du khakting yang changba yawre adu werga di farming pamjaba mi du na farming du da mana ngasai gi som da training kari kra ama ma da sai tambu kholuba du loina tongana thamraga ngagi farming du da mana matam thadaraga kholaga fadana tawraga di adum laigani hana khangam draga su aina hoji hajan ningisina farming farmer amana chahi chama tawrakan adu di waraba kana da bane na laibe maram si kaino da ma farming gi maram da khangba yaudre or magi kana du fadana success hoidre haban adu da khoina phare mana government job tum phangdana tawgi bada ai ginu khoina kari kana tawruni but whereas tasengna farming pamba leiraga di or kana leiraga di farming or natragan any other kana se paisa yam chauna dum laibani aduna asai fishery ga panbigi ba fishery laupari amani leiraga di hairaga na du matiksa na phadana puthokta na tawriba mayam do khoi fishery gi training so dum panbiyo ngasai only farming khakta na fishery gi beekeeping gi kari kara any related oiba mayam si tawrakanda ngasi dagina sahi mari manga or 10 gi matungda kari pa oininge harkanda farmer oininge or natragana adu oininge gana student tamana haira poto soidan matam di lakni better let than never haidana khoi nomadi soidan lakni hagi chap chap thaja bani maram di ngasi manipur da farming gi sector ler kanda gari atang ba am tang ba thau leire o haidi paisa gi value kana chawra kanda ko aduga mayam standard level life ma hingba mayam ma leire adu sahi mangri manga di 10 gi matungda di amuk hena tholakini haibadu ai thamdara ngasai kana do farming se achawa kana ne dum khanbi ba yang aduga ja marak waja si kadai da gino haibase khangba mayam amadi leiraga su waja khangdaba khardi adum leiribani waja aduna waja gi leifam si su swai si dong tang panbirmo leifam ga waja na waja si kari kari qualification waja si se lehau su sana leba an hai ma hosta sar mo sum wakhal nungai ta bai tare and moreover kagino the music sector is the ai khoi gi wena di ai music director wena leba kan financial kan su khara dum wan bai da aduna marum werga aina kan si organic ki weba thabak si kana si hobby mo oina or wakalam da tawgi badagi 2000 gi adwa de corona lak badagi am ka hena su aingonda masigi realization am ka lak khare aduga mapan gi masagi ojam na hai mapan gi lam gi nusi da wi wakal lon ai mapan lam da dum yang larik lai su tamjar aga su masagi moi gi na khoi de yeng ba miyeng kari kra ga si dum khangnai da no moreover ai khoi na corona gi manung si da masagi honorable chief minister gi special permission nam lor kan da khoi na masagi farmer sing na puthok pot chai yon bangam da da khoi na pukhatlaga somdan curfew ne na thokpa ya da ba impal area manung gi urban area manung stu moi da khoi na club ta kari da lekai organizer gi hol then again kano sida muka rural area khara far flung villages sing da muka kai da ga kan da khoi gi maru marang thau thum su ma china moi na ung phang re da adu da khoi na mayang gi kano sida am ta haina bi on honorable cm na kano da haire moi gi khoi gi kare marwari sing gi duna moi leader du ga khoi ga wari ga sa moi go down je hangal aradagi akoina morok khangde ama khangde moi si lauraga di rate to same rate da adum akoi gi makhon sin da akoina mu service pb aduna matam du da akoi gi uyal ga na leibalam akoi khama sa la mu sing leibade salle adum morok asang ba angang ba si kg da 600 per kg lupa chatung da saram ba ko lamain da bodagi morok yam kana demand le ate mangna tra morok ngari haire da ko gi thum ga tawga de adu law chap kan da ngasi chani yang khai pi ho cham marfu pi ho se 180 pi ho se nongalaga 250 ga pi ha kari gino har ga stock ta laite maman hengal lai lei bagi na tro laitra ga di stock ta laitra ga di hengal roi dan adu ai ga da mari yanar mo ina tawning ro taw manung gi lila ma am sa in ura khre ade ngari law ne na muchalle khoi hauri bi na lam ma lai ada ngari gi factory ha ga dra da main lai na sala kan ngari se nambadi namamba ngari gi kano sin ma pandagi truck lot puraga oiram ba ji ai khoi gi kano ne oiram da
sumain tawdana ade machal haidana maru marang ama leirame aduna akhoi gi maitai gi ni ga na manipur gi ni maming goire ga na yam chawtho amado matanu da only kano se packing tawbagi akhoi gi takhai bagi thabak khotang gi labor gi paisa do akhoi gi mina lawba otherwise adu gi stock is moina werame mayang na wer adagi tamoi je sum kano tawdana moina usilak tabe tawgade ai si amutang sigi field sida mayam se amutang wakhal tamina dana amutang change amutang purakpa ngambo wai ge na isana gari si than thawro thoroga manipur kasin koya si ayam chale akhoi ai media da budi kya thok te haidi asmaina ai Facebook da budi khaga ai gi tawgi ba activity khaga thagal aina taw chahi 2000 try digi leptana torok aduna thamoi da yamna chakhiba ai ikhut da leiba posi khangdana masai gi haibiri ba job ki kari dorkan aina sai gi ai gi chuma mak da leiba posi khangdana ai yana khada leiba ji khangdana mi pan tang ba gi pot na leiba se simak aina yaringa awareness toroga sigi change for pangam nabagi damakta sangchalakune adu hoji fabada yam mai ba haji aibu aikhoina haijiriba si obidana nusibidana ga thabako ina wonthok biraga change pana lakwa si udam nasu haibire ngasai ojasi music director amoina lyricist amoina mayamna sum ahanba sakhang narakpani madagi ngasi ojik let ojana mayam gi damakta tori thok tor mayam si baikhat pirakpani duga corona lakbu matam sidagi amuki hana lambi sida sanction nabagi maramsu waki binai duga corona matamda mayamna potchai थाजल्लुरगा मधु योनफम लेतब योनब यारक्तब मतंग सिदो जावैन सिनबीदना मधुबु योनफम सिनबीबा लोबीदना अदमाइन तौबीदना मयामगी याइफनब थबक तोर मयाम म तौबीदना लाकपिरोजा मरक सिदोजा ओजा सि अहानबा मयामना खंगनब होरकपसि म्यूजिक डायरेक्टर मोइना म्यूजिक कंपोजर मोइना खंगनब होरकिबने ओजा स्वाइ सिगी दसु कितंग लाक्सेगे ओजाना तौबिखिबा फिल्म सिंगसे कोइना दum ताजबदा कोइ बोइतोन मांखरे अदग वाइखो अदum ममिंग लेबा इसै ngaktani hariba isai singse khuju pabo dum ngangnari aduga radio loktak dasu leptana dum mayamna khanaba adumba isai amakaksu adum ori isai si oja koin tajabasi jagi isai si yam masing si yam dabra aduga taiba kharasi so dum maming leibo oina su adum tawe kharasi katang khut thabi brate tai kari kari ai yam tang dabra adu khaktarni film ani khaktang yawne film ani aina tawjabase film amadi moina phadana release to boyton mangkhre to han boy ra ko sai makhaktan wai khu film gi da amani tawbado adu mayamna nungsibi gra adu music director ngasigi kano jipudi koi topic sibudi abi percent phamna sentok lambi makaramna kamdong semga dagi aidana tawbuni adu marak sidai ko isai nongmai sijo ja yaw de biya de ko ja hojik su irang tawri tawrga so dum ising hak pothaba ngak sakpa ngak ngangba masisu tangai phadam ne ja adu ja marak sido ja isai si ojana sembi khiba ojana tawbi khiba isai se masidi oja mati amatang lanthokpi ba yabra koi torum tabiriba hoi mayam sigi damukta tanja si kanodi oidra handak nauna yam kano thokiba anga ama leibne aina iraga inau arun piano na moin toroga koi aikhoi leikai ga to thengnabi hobra sege moina ke taji to aduma ki saroi ga ado aigi sai se ta kano tanja jiga paisa thopugi haibunina kano si kano to ojagi su boiton mangkhre ge doina sa ado noklu numi nokto atopa kanada noklu numi nokto atopa kanada yenglu numi jengdo lam lan ba kanada yenglu numi jengdo lam lan ba kanada ngau kini ma koi suai gum nanangonda sarunu wari do atopa kanada tarunu message do atopa kanada tarunu message do atopa kanada ngau kini ma koi suai gum nanangonda thank you isai si huju pawba koigi angang su ahal su khangdaba leite adum ngangdaba leite adum ngangnari bani isai si adum adugo ja koigi tongan tongan atei isai matam isai gumba kari gumba film ani sikaktang hoi atei khari tawe yeng bai pen banai de ga tawa maduri na sakpa then kano gi taram dai thaja ga pushparani na sakpa
then kanogi ataida chatlusi koirusi kana angangsing jagoi sa taw khara khak adum tawjabane adu khara khak tawbodo mayamna adum khara nungsibiba hagadra lyricist ki oina di oja lyrics ta di sik dum khut khar khar thabiri bra kamai to biri oja kitang lepira bra swai adum lep aina isai saireng am khak marak te igi ban isai kangsu chaba ya de an saireng uti thok ma ya de kana ai di asina kano do werak ta bodo adu bu marak ta aina wakal da lakpa matam situation or aigi kano da lakpa dum aina Facebook ta dum thagat ba je khudak ta mira dum thagat pa status wana adu madil lay adu ga isai compose orgal dum khar lay adu mayek ka aigi se ayamna isai mayek oina thawena ayamba igande aina isai sur pan da mayek ka dum yauna dum chakhi bo aduna isai ji mayek si i hauda dana sai sur ga khara loisha lawda dana studio da dum loishan ba su yawe adu chalam da da isai namam da da record taram da da to ba su yawe da maina hojing makti thoina kan na isai ki wakal si khara koi gi lamdam sida mipal tangdana ba senthok lambi leina ba sen mitlon si phagana bagi namta thabak tor ma paikat piri hojik se oja kitang ado koi gi sai gi music director gi lam sidai sei semba saba gi lam sidai gi kitang na thaire habedi madu pungtong mukto puna to su halaki kitang di lapna leire mi pan dang da kan da pe na sakhi matam khara ta ma ma tawna ba leiri bo jagi tambiri wafam se adu ko ja khoi gi leminari ba khoi hingminari ba kanglup leminari ba khunda minari ba mayam se khoi community ma punna sakhot na bo khona ba da masi oja kari kari di maru oyena khanbi ba gi oja yes asin khwaiding maru oris khwaiding maru oibse khoi nungsina ba habs development si anywhere mafam amata da khoi lairo have nungsina ba laitraga thoy aduna kanna honore hari singse adu ainga sa haje kiba mi amna khwaiding darkar ri se paisa natte khwaiding darkar ri se mi ne khodamoina magi da mota mi du na marketing to bidu ni mi den lai bidu ni subject expert so mi wo du ni ala chumi ko ai hajar aduna sai gi khwaiding darkar se wori se mi ne adu ai gi akoi bidu mi yam la hen gi hajar ai phabata ai na phatra ga di mi mi lai aduna ai na waro gi hajar di ai phaba mi wer tar di waro aduna community ama sakhot pada khwaiding darkar se thaja na ba nusi na ba for example khoi gi society gi chatna bi se amtang haipatang yeng se khoi songi khoi gi laikai amada khoi gi khudong chadar ba lukhrabi am lai rahan lak or video am lai rahan ko mayam marakta yawi rasu waro bi rasu example am gi wa arada laiba matam da khoi gi laikai di gi kitang minong si chaw nupa ama nupi amana or ama halam lamana ibungo noi mayam se sigi laikai se sian tum khaira kanda ibe ma sigi mayum makai sabi si kano to bi si kitang haudok se ba ko ada mayam si wa we na tarwe adubu karigumba matam amada mi amana pawam chitam se bako haiba nupi tombi chawbi se atop nupa ang lai min hore na mi am de paw tamba khara mana kang si khing ba chen grani khara mana ka ti thi ba chen gra azamana lingjen ma nei ba khos phatta ba wa thok thawdo adigi mi gi kanom to ba di lingjen ma aduga khoi gi chakhut ba gi matang da lingjen ma na da khodam moina hoje khoi gi rally sale ama tore museum ani ama degi kauna da ba mau ani ti tholaga long lip manipur na thangan da law chumi ada noi gi long lip manipur do long nge manipur wala kan han nusin lagi se haibadi nusin na da kanda khoi development lai tabani na economic growth se hek nusin na ba aina amagi mateng pang ne ba khodam moina khoi na sa hajer yum da laksa ge ba phaubi ro ga si ai gi thamoi gi aseng man nusi ba da ai society nusi ba particular mi ama dugi nusi ba na te achina maram wer kanda overall di kano de collective growth ma la ka do ne ba adu maina sa gi aina thamjaning ba se society am da khwai de darkar lai ba se kan har kan nusin na ba du ni community am da darkar lai ba se adu love haiba mafam si lai ta chi posak si lai ta mafam da adu ga ai khoi gi mioi ba kano na wari ba or ai khoi mayam sina wanari ba se aina su he ai gi philosophy da hai ta war sem number 1 da ai khoi si pang ba or phajabal lon da har khang da ba ta kari taw ga dai nga sai khang da ba bo som na ina na habi da boroi ke lai ko khang maram du khang da ba de ma khoi development growth like that ko ani su da na khoi phat da ba mi wa ngang na ba mi gi phat da ba ngang na ba mi won da nungsi ba hai ma hai ba gi habit like da ba khoi sin maram war kan mi da na su tar ga ai gi da mo te taw rak ta ba hai de ai khoi gi kano si makatang adama la ahum su da na tan ba hai ba mi du su knowledge su lai ra ba lai lai su mayam ta me knowledge loi khang e hai ru ga loi khang e ani su da mi du yam phare aduga ahum su da tan ba makhut yaw da thaba oina taw da aduga last na karin har kan tawi mal khang da
karino har kan mi amna magi dam ka tawbirakpa wahe am harakadu tawimal khang da namarum oraga haidi adugi due gratitude pi da namarum oraga society da ikoi asan ba journey se ayam na talle aduna society da aigi wai kanoniko bakhaloniko aduna marum oraga da ikoi developments khara sotha bra aina khale aduna khwaidagi samsamna nungsina se aduga thaja ba thamna se thaja ba manghal loi se koi masen nungsina ba namitu dagi koi development gi lamda khong thare habdu hoi yam phajai ojana thambiribu wafam singsi ojana paikhat piriba thabak thoram thodang mayam lobiribasi masi othong mamal yam khre koi gi society sida ado oja thabak thoram mayam ama koi gi music director ama oina lakpir kan da lyricist ama oina lakpir kan da hujik simiyam ga loina na lamdam sigi senmilon si chokana ba mipal tangdana bagi dam yam kanna thabak si sanction biribani ado oja thabak ti ojana koi tajaba da mayam ama miyam gi damakta thabak thoram mayam ama sigi paikhat piri tawbiri senbiri songbiri mark si doja koi gi haibe aba panbe aba ojana dum ningsing biba yaba area da koi kari kari ojana hujik miyam ga loina na kari kari thabak na sorakpa paikhat piri se aduga loina na matung tarak padana hena karam ba thabak sing paikhat pibagi wakalon si ojada lebiri hujik se aina koi gi manipur da sagi ta dana leiba aina han ba focus tawjaba se west to wealth ki sagi kaudang santijina vermi compost away training ki ang pija kha aduga hujik successfully putopo yam su leire ko ai gi team oina dum count tawjai koi gi kano sing then again kano leire mushroom ki training me am pi gre jaruyan gi tawraga hilabuk ta tara leba kano me am si tawrakan mushroom gi aduna bank ki funding bo pi han dana successfully tawba I sai now chile now me am leire food processing gi da akoi gi kano si successful weba unit khara dum thole training loire matung da ko adugumba ma leire then makha ta da khoi na hojiki farming systems kano si kamaina tawgadage haibagi system sima koi dum training pidar for example sai vertical farming gi and then space management gi yauna the moida subject expert yauna koi tamo toy dr mitan kaisangum toy mayamna koi gi agriculture da radio da koi yamna popular way ba toy tamo sina koi gi consultant si farming si ko the fishery gi training to han jagre mayam to han li koi the fishery gi training to han bachina kamaina tawgada mayamna nga thada bachin lam yam chaung leraga paisa mayam thadra machinja mayam thadra ka tawne na khal do ai khoina tawjabasina akhoi gi expert tuna tawkanda machinja yamna thada draga su lam yam chawdraga su kamaina hena product scientific farming haita adugi expert sing yamna maming leba expert sing khoi tawraga iban sigi redo lokta ki thangna ba mana ja su tawjagrab ne adu matam khara gi mang da ko do maina area khara da leri aduga next step se khoina rural area sing ki mafam da leri sing si samaina develop tawkanda self sustainable wera matung ka urban farming so side by side akoi changa kan yum mamal ragadi magi rooftop se si akoi na kana da farm da honda na kholan na paisa thon ba every space se manipur gi mafam se paisa thon ba because after some time population ga akoi land area kana ka chan rak ta bai mar mama again kari lei ga kan da khona wetland ga pedifield gi act ka cm khol ta na tawre me am de hainai do si matang da mamang da ina khoi gi kan da su thama impact tv gi kana da su ai thamjaki ba adu karino har kanda khoji machimana ahum poe machimana ahum po khojina kai dawre kanda lamji yen thoro kanda lairiba lamdul dum yen thoe aduna ai khona kari dawgun har housing complex ki idea saigi lamji yen thokna da bida magi yumgi kanosi mafam amada punna kano sar kanda land area do so onda nabagi policy sumba gi kamaina kari taw changi har kanda akoi nga saigi nungsin naba magi kano ma collective effort am changi har do sigi system je ma khoi atu bida sarkar lenga no su lokot pa hawgre la phel da kari da housing kanosi aduna agricultural land mangal loi hairga di akoi gi kanosi housing kanosi kra samdo ko ma manipur da chi madarkar lai aduna si da su akoi focus tawrakani kali no after 10-20 years ta lam low unab lam sin later oi dune kol koina bas si ma so ai next step ta paikhat sagana na matam di loisalaka dor bene du call am tang lokot jage hello good morning sir good morning ai nga sai mu su taw sagre adu ji sen ber gas ni kisari gi matang da ken pambi ba san ma sidai insin ber gas ai ke tang knowledge ke long jage sa oi haibiu kitang tentang na dum hangbi ba ba tentang na hangbi ba ba da kitang tension biu ko ningsin gas ai na hanging sa akoi gi ningsin gas na di akoi gi awareness natraga training gumba akoi yaubi hare fisher farm gi adu sarai 19 koi sok isum samapun trampan adai dai fishery da
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤꯗ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯞꯇꯥꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯐꯤꯁꯔꯤꯒꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤꯁꯦ 1919 ꯗꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯁꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ 1919 ꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯁꯥꯔ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ 1919 ꯗꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ ꯆꯍꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯣꯏꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ 1953 ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯆꯍꯤ ꯁꯣ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯦ ꯑꯩ 1958 ꯗ 58 ꯗ ꯄꯣꯛꯑꯒ 1919 ꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ 1999 ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ 2000 ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2000 ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 16 ꯑꯩꯈꯣꯏ 2016 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯦ ꯍꯞꯇꯥꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯂꯧ ꯀꯌా ꯂꯩ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ 4ꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯁꯟꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕꯤ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯁꯔꯤꯒꯤꯗ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ ꯔꯤꯡꯕꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯄꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯪ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯥ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯇꯥ ꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯙꯥꯔ ꯄꯤꯔꯣꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯐꯪꯗꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯂꯩꯒꯦꯔꯥ ꯂꯧ ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯂꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯝꯖꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯄꯟꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯜꯔꯦꯗꯤ ꯆꯪꯉꯕꯅꯤ나 ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯤꯁꯔꯤꯒꯤꯗ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤक ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ then karamba nga thadaraga karamba kanoda adigi koigi buyer su adum connect to hon bai dar lalonbina nga lawba kanda koigi nga chong adu adana tawraga mayam koigi lakna biba wahan biba du mayam loin taw to ga koigi farming nga thadaram dai da koigi kano siga buyer siga dum koi yana chema lainara kanda koigi nga farming se business wen bai haidar handaki daw yare adu phange hana haiba che yam to na tai adu daw yaraga to बोरगदी लगाओ ना थाबिरो आई लफागी होइना हायबा अदु नतबिदा आई था मरी मतुंग सिगुमगी संगम अमदगी सिगुम इनकम अम ओइबा यानी ओइगनी हायबगी कनोमा लेप याबा फार्मिंग सिस्टम अम तौसे हायबनी अदुना थ्रू आउट द ईयर एक्सपर्ट टू अखोय लोइना बिगनी हायबदी अखोना कनेक्शन तौबिगनी अदु इतारदी प्रॉब्लम सी लाए हाबना सिंगबा मयाम दु मागा तानरा कांदा अदु माइना तौरकना बगी सिस्टम नि अदु होय ngasai ojana हाबिदिसदा मागी बेड एक्सपीरियंस इल एक्सपीरियंस ममांगी लेबिरम बया अदु अखोयगा ना थमना हलजरिबा सिंगसिददी अदुगी बॉडी थोइना थोय हाइना खल्ली मरमदी अखोय कनोदा अदोमदा हाक्तंगी ममिंगी अखोयगी तौबा कनोदी वोइद्रे लाइफ लॉन्ग की कनोदा चंगचिनबा ओइबा हाइता याम फजन ओजाना थंबिरि अदुगा जा हजिकी लो सिंगु सिनपमसि अमरु ओइबदुनि ओजाना थंबिरिबसे अदुगा कोई हुजिकी मतम से ओजा लोइना वाई वाबदी लोइना वादब लेते आर्टिस्ट हाइब लेते मिचम हाइब लेते अमा हाइब लेते कांगलु खुदिंग दे हिंगमिनरी बसिंग से लोइना अवाबदी मायुकनरी अदुबो स्वाई से ओजा कोई आर्टिस्ट सिंग ओजा सु म्यूजिक डायरेक्टर मो ओइना लेबिरबनि स्वाई सिन चोई खंजोगे आर्टिस्ट सिंग से सिनफम अमा हईजंद्रगद हिंब याद्रे हाइबगी मताम लाए हाइबदी सुगुंबा इरांग लैबा मतमदा लीला चलोय फिल्म चलोय इसै चलोय सुगुंबा मयाम अमा लैनी मसी खक्ता नते मतम मतम की एग्जाम की करीगी बन की ब्लॉकेट की अदम अखोय लमदम सिददी मदु अदम सोइद्रबनी अदम मसी मायोकनरगा अदम लाबनी स्वाई सिदा कोई सिनफमसी लीलाद नत्रगन इसैदा करीदा सुगुंबा फिल्म द चलिङैदा एतै सिनफमसु कया थोइना हैहौद्रबा खुलोय हौद्रबा तहौद्रबा इकाइदना करीदा मयाम मांगद थोगसु स्वाइसिदा कोई युमदसु लैना तौबा याबा आर्टिस्ट सम ओइजरगसु सिगी सिनफमसि याम मरु ओइब्रन खंजे ओजालो सिमु बखुत सा हैबगी करीगी सुगुंबा मत स्वाइसिदा जु कितंग सिगी मरु ओइबसे स्वाइस कितंग थपिरो मसे आर्टिस्ट की से इरांग लेर खक्तंग कनो पैसा थोपा अल्टरनेटिव कनो थीबगी वा खक नतना पैसिव
money haidana haidi aigi source of income ama alternative ama chandana dum for example aigi aina haiba angur gumba thagre one time the artist sing na rural area da laiwa sing ti mai lam sing loina lai adu nga sai aina vermi compost ka haiba se akoina dum tham kana tham adi b box ki kari kra adu artist sing na magi hangu matam everyday loina bakti kana tu busy oi batina te artist su sometimes adom da kana ma passive money ma magi kana supplementary income ma lakna bagi thamakanda chalaga di best hoine ha ai hojde realize taw akoi su ahan badadi sai aina taw jadu simpam du khak inna ba hona kanda ate em da hoda yam wa ba timing am su lai ki ba adu hojti ai khoina sugum side by side taw ya ba said not just for the calamities or not just for the crisis some problem la ai hai ba khadang da gyan da na taw hojte gi dum taw na ba ya gani adu sigi matang da su artist fraternity da su ai han ai call taw khar taw re akoi gi akoi ranbir boy adigi de ai artist khara ai nakna jaba khara da su adum wari saba hodok saban sum solution dum khak taw se makha ta ba artist sing yawi raga di koi da dum contact taw bi ro akoi hand in hand samina se ngam ma teng pang se matam si kitang sang lo kre oja gi su miyam gi tabuk thorum si punnana ba chanana ba tawbiri banina matam si yamna oja da yamna chin ba lei bani adubu tangai padana thorum si oja dagi matam si loja bani matam su kitang oja dagi khangjaning ba sin yaman ki dan oja matam su kitang sang dokre ado loisalak pa si oja koi gi miyam sida kari kari oja na thambing ba koi gi training gi matang da khangbining bu oiro haitoi singthoi bu bu oiro sai dum khar khar loina mayam thambi kre loisul ku da subsanna koi simi pal tang da na bagi damakta koi shani sagi pothok si puthok sana bagi damakta kari kari tawba ya ba area aduga aikoi na tawroi da ba thabak sing hai tare oja subsala ku loisul ku sida ojana thambada si thawba area le be su dum yamna samjal laga haraga adum samsu sambida akoi na akoi se yamna complaint taw hai contribute taw se khar wala for example ngasai gi kanoda irabot de namit ngairaga donation torga isagi thonggang sengibne laidana ko adana aina hojik tamjani se let's stop complaining let's start contributing complain taw si to kanda aina ngamja bakra contribute ai gi family dagi then ai lekai dagi ai society da tawon mi da yam development lakani aduna mingon da saibagi mahut mingon da dainabagi mahut da ai isa da untang gi angkan ai tawribra ai kari tawrage haptang gi munar se ai samak su chungtok sage mayam su chungtok minar se aduga atu matam da akoi gi kana su da radio loktak ta aduga tangai phadri ai gi number su dum lobiyo aduga kana tawraga di akoi training si haudana tabi riba singna any harak podo akoi matam schedule ma semraga hariba chana chana ba mafang chana sing tawrakan da akoi sentok lambi si lehel matung da lan loisin banate lan mai pa pudani ai na pamjapati aduna akoi economic warfare si yaudana khulaina lan khaktang tawba yaroi chara helakanda nongmai thangal ko ngam oi or any yaroi ngai tham jakre aduna sinja ki oiba sigi oiba basics da amtang akoi mai pamina se sigi lan se ngam banamita atei da su dum mai pakwa adum werakani ai khanjai aduna mayam da ngasi world women day ge mari lena imaivel sinda ikok no nam ka khurumjari imaivel sinda su hena su focus taw jawni ai aduna imaivel sinda chakholam matam da imaivel sinda akoi ge ayuk ta gi horoga nong dang phawa leba ki damukta imung gi damukta kathola ko imaivel sing wabi roga no paisa bair che hingwin na bada imaivel sing mayam ge asawa thawdang leiri aduna imaivel sing paisa bai da ya de aduna ai ahen ba focus imaivel sing hena bijage thank you aduga oja loisalak pasida oja ngasai sei amadi kudol tambirame boiton mangkregi aduga waiku film du gi ka loisalak pasida madu gi sei dum mana loisen minisi oja au hai gedra khangte music director am oibani na isai su kitang kitang nganghandra ga di oja koi gi caller listener mayam sina ekta hai ge dori bani ai su call okung ngam dori bani okay forum da thank you mayam na ai gi nuksibi ge ba isai ani du ama cham jagra du roi boina sim tham jake nangi nungsira manglam du da lakchage nangi wakhalgi taibang du da tinjage nungsi bandi oina thambiyo mara lairaba thamoi se nangbu nungsiru bai chainado pangjauge nangi nungsira manglandu da lakchage nangi wakhalgi
ताइबंगदुदा तिनजगे thank you ai sakta baga koiramina ko yade adubu mayamgi namakta onthongna fajana onthokna fajaba mahau amakak so jana pibiramina han kaiti radio da mayamna khalaga isai jingang aga talent show da karida adumain tawbani akoi gi record ta thajabani adu ngasi di waja isa si studio da lengbiraga ojana isai si mating mata han biram bisi stop top mahau ama soidana tabiri bising phangbiramgani ojagi chillaba matam kaya ama kaithok piraga koina hajirubada ngasi gi thorom asi saruk yanabagidmakta ojana lengbirappa ngasi thamjakiba hiram apikpa senphomna so senthok lambi ama kamdong semgadage haiba hiram asigi matangda khana nejakiba aduga loina na call tobiraga tongan ba wahang mayam ama hangbirappa do jana apung phana ba kompibi kiba aduga matung tarakpada so dum warapa leibi horgasu adum radio loktak ta pau phobiro natrago sa isamakta adum pau phobiragasu madu ojada pau phobi phangdragasu radio loktak ta di yam line adum pau phobiro pu yani aduga adu adum sinjage ojaga tanaraga kari tobu yabage haiba mayam tu doksilakpada ojabu amukka hanna ngasigi thorum asi mapung phan bibagi damakta radio loktak ki maike deki ojabu amukka hanna thagachaba phongdokchira radio loktak pu thagachari aibu ningsing birakpa amadi tabiriba mayam punamudasu thagar phongdokchari soi ki lan ki ba yawrasu aise mayamgi khoi masel ni han kan biraga ngakpiu makhatan ai mayamgi angamba khara tawbu ngamba ojage thank you so much